Pamirsa Karangasem sampun kasup sideng ngasilang tasik berkualitas, silih tunggil nyani menggenah ring amet Desa Purwokerti Kecamatan Abang. Petani tasik ring wewidangan puniki kantos mangkin kantun produksi tasik turmaning sayan ageng, saihang sareng sadurung nyani. Perbekal Purwakerti ini ngasuande mausang panincapan hasil produksi tasik sampun memargi dawak bulan Agustus sani lintang antuk maundakan. Kahanan puniki kepanggih sangkaning pengerau sasih sampun sayan becik. Tasik sani kaasilang rauhe mangkin sayan ageng tur ketarkayang nincap kantos panguntat Oktober sani jakirau. Hasil produksi tasik rauhe mangkin sayan ageng sayang sareng warse sedurung nyani ya diastu nanin nampenin sasi sabeh. Kuentenan petani ring amet presiden produksi tasik kantos aton antuk selantur nyani kapupulang ring koperasi. Adolan tasik kemargiang satu pintu ring sajroning rakse arga pasaran. Eka Parananda Palipos Nguningayang.